Ntere mwanya cha kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na Isiolo otaingi Kenya yonthe niringikite bonene ni mpanga ya mpara ire kuoneka gutamba kumania na wagibu wa mbura ya kung'ana muthenya Jwanarua munini wa rais Kithure Kindiki ni agukarina gikaro kingi na mabisa ba thirikari nene bario maminista na PS bao kwariria mpanga izi bakiuga nkurukia akenya milioni 3 na ngiri magana 3 ni barumeri ni mpanga izi kurigaria amona bou makarika za mpara Kenya ni za magita kwa magita na kwa igita riria Kenya yethiritwe na uchiathi bwa nkurukia miaka 62 gute mibango ya kung'ana yekwa kurigiria untu bubu na kire kithagirwa kirio ni kwathura mbecha iria kaingi itonyaga miukone ya itonga na bwa siasa bagitumira kagi itonyaga miukone ya itonga na bwa siasa bagitumira kagita kaugochia kagisia siasa bakieza na gabia kuria bia utethio ni kumania na untobo nikio tukubwa na rwa tugukuria maoni jaku igororia mibango ya thirikari nene na cha county korwa na mpara maoni jaku ijareko igororia mibango ya thirikari ya korwa na mpara nikiri gukurukira namba yetu ya SMS 23578 ni namba yetu ya SMS amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaneria ni Facebook na kinya YouTube amona ntetwira nkureterete ni Gareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Wakibu wa sibitari ya Meru Level 5 gweta na mbere orenga bana atumite kanukia kiri mandagitari ba county. Mubunge John Paul Mwirigi kugirwa ni bamwe ba akari athiru kiri muchemano jugukari na CS wadaye Gembe South. Mubunge wa Ekuru Tharaka Nithi kumeneria mubunge wa Chuka igamba ng'ombe siasa chonga bana kaunti u ikigwata Mwanki. Munini wa rais Kithure Kindiki kuga thirikari ni ongerete kigina gya kurwa na mpanga ya mpara. Tukiamberia nteto chietu ngabana Mutumantu Ethinkiane akinyite sibitari ya Meru Level 5 aria aithurite kuongereka kwa wodi nyachiaje bareba gukurukira utungata bwa kuthinjwa aria nande wodi eje ikinyite kenda ngabana ni ariritie kinyana kurita mukana kiri mandagitari ataramu ni bo specialists akiboria gutigira ni bakurita ngugi mathaa 40 okiumia tabure kandarathi yao eandiki ni atumirite kugwatwa ugeni ni thirikari nene kwariria wagirithia bwa sibitari ya Nyambene iria yathuriri milioni 100 Muthuri Muriuki ni agutwambiria akinyite nene sibitari nene ya Meru nikenda gutega ura wakibo sibitari ni bugita na mbere mono kiwira ne burabu ikiri mutongirio mugongo Governor wa Meru Reverend Mutumantu Ethinkia arama munini wa Linda Kiome na mabisa bangi ba thirikari augite wakibo sibitari riri ni bugite na mbere murandi yura yokethira yokitwe ya almost bed capacity ya sibitari yonde ikinye bed capacity ya over 1000 beds na hiyo requirement ya sibitari ikinya level 6 na mono twagitariria ati sibitari iji ni gwaka wandi cia kung'ana cia kuthinja ntuke mirimo mwanya ira mbukithwa bajitwe na kuwa na mandaktari bakung'ana bakuthithia ntu bubu itokuongela thieta inya tukiringanaira na ile cieo thai itano no kuona sibitari yetuke kupanuka every day turithira twina thieta kenda nyumba cia kuthinjira asie kenda mandaktari baiku mandaktari 24 so you can imagine twina 24 surgeons ban different specialization na jora gavana uga sibitari chionde iria ci level 4 na iria kadene ya gukurukira kiri John Chieto Nyambene Hospital
Timao Hospital, Kanyakine Hospital na sibitari ingi nyingi ira chiendene ya county yetu na Miathene Hospital chionde ote sibitari ete gwakwa. Nguruki Gavana Mutuma agwa kwina Rigitani Kathumba akwithwa gitiria nkathi. So CBA ira twetete ko sign ruwa muno ne ya clinic officers ne twetekaniria clinic officers beto bonde around 170 neba bongelo kanyamu oderenge bona Gavana ko care about you nantewe etekia without Mutuma bokoronongi. That one I can say confidently. Indi amuna bubu ethwa kirita mukana kindagitari banene baraba kuonekana muno batukinya sibitari. They need to be released and continue with their private business. We don't have issues. We would also love to get the best health services from their private clinics, but not with not drawing resources from the public coffers, whereas they are doing their private. That is my stand as the governor. So if you are not able to handle them, let them be forwarded to us. Let them be escalated to our level. We are able to handle them without fear or favor. Na muthiene ni korotera siasa baria bakwitha bakiaria kagita karia atongire ba Meru baretaga ro rais. So ndenda kwira Meru tutema miora tukwirwa twetere State House mbua kuria muchere tuteta State House kuria muchere na tuteta State House kuringira president impe bona tugeringa mpe turinga mpe nonto kwebio to promiswa wanasiasa baraba kuwa tureta State House tukethera otema tunda tukuretera Meru kankabera ibarugore metho nibategere manto yara tukubwithia na manto ya maingi yetete gukarika ndene ya Meru. Muthuri Muriuki wa TV Mutiriro Kangangi. Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Mwindu norotete bamwe batongeria bachuka igamba ng'ombe akiuga ni bakugwata mbaru arwiri bamwe bagetikia ungabana bakiuga ni antu bachuka babatumite na teukuri bobwezete nyuma ya miario ya mubunge wa Ntereji Patrick Munene uria waigikire kiromba akarikwa Profesa Erastus Njoka kura cha ungabana kiri ithurano bya 2027. Martin Mugambi ni agutariria ntangurutano iji cha siasa kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Bunge wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngogwa Mwindu muthenya we munthirukiri gacaitire araukire ntere cieko gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe kunenkanira cheki ikiri athithia babikibiki. Ara Mwindu ugite gutire mutongoria wa kaunti ya Tharaka Nithi bateri ikwenderia kari mutongoria ora bateri kuthura giti kia ngabana kana giti no akiriko. Mtu asione mtu akiwa kwa bodaboda ona mwakorumete gukama ona mtu umetote madhara ona mtu akiendia nyanyara market sieri atie na akiri mboko wanto beto muntu na rombe kura mochukore chuka na ije no kobua Tharaka na ije okobua mtore marano ije no kobua kyoto tikwenda kwathirwa na tugatara muntu tutikwenda kura muntu na tugatara mochuka wengwa muringi kura na akagwa nto bonde baba kothioro kwa meno no gatara. Mwindu ariuga muchia chao ro kwenda giti na umagaruke nero mbere giti giake agitumagira mbuthi ciake na utigatwike kuri na mutongoria ukwendio rongi. Wazato kurenkera mtu miaka na miaka yake yathira na tigere mtu wa Tharaka Nithi County wengwa na meciria make anto bonde barombe kura anto bathura bakugitata bakwenda kuthura na mwana ogu tukuga tugendere agu munene wetu arageria auga chuka ni onire maita maire imbi no ntata kwenda kugona mara ni onire rimwe Mutharaka no atona kiongera ugite aturi ibo ene kura na ibo baije muntu ro kubwagite kiangabana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tugikinya mwanka wa 2027. ene bwengeria kwero mukambia nga Meru County thina cio bena cio nira ciero ndi kwenda gucierewa no tona gatuga kinya no muthokure ona erothia kathima ng'ombe erothia kathima mburi akethere tamire thoku imburi yonthe te wakana ne tema
kabata kugare Susan akabweta Mbalire, kabata kuga Susan akabweta Susan Keeka, kana Fatuma Chani, Wavinya Ndeti, Martha Koome. Erega the other day Suluhu akorota tumakosa kidogo akethurana anto bogire mukatibwa. Lakini Museveni akorotha make uti mtu kwaria. Tiganda kainochie ko mwindu arariongira gikundi kingi gia ekorobanti wa mbarino cia monge ko banenkera mbecha cia kugora mburi cieria. Lakini leo bora gikundi nikimwao kore wasenda kwa mtu tunyetwe taito kwa mtu odetona kwa mtu kinya kwenda kwa mundani kwa mwana bakure bende kwa misi yao leo bora gikundi kia monge widows ishedien mugunye wenu. Kiri potrandeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni atumiritie ati thirikari nerekeretie mbecha cia kurungamira irio bia utethio kiria Kenya nkurukia milioni 3 gatanta 3 baria barumiri ni kiaramo kagitene gaka akiaria kagita karia agutirimene na mawaziri na kinyandiki anene kwariria thina ije augite nkuruki thirikari igatetheria na roje rwa kunywa irio bia ndethia na mathaga zange za gitumi Nelikithenji arina ripoti jena njire nkinyaniru. The purpose of this meeting was to review the ongoing interventions by the government of Kenya on the situation of the droughts. Gepindi kiampara enene getete na mbere kwethirwa gikithengera guntu mwanya nthigurune munini wa Rais Kithure Kindiki ntuku ya narua nekite mucemanio yo kwariria njira cia gukandana nayo. As you are aware, the performance of the last rains, October to December season, was suboptimal. They did not perform very well. Agitariria wendekani bua bia kuria kiria antu mwanya jario mashukuru nyomoshia ndethia na kinya nyomoshia kithaka. So many counties, up to 23 counties, are in need of support in terms of human food, livestock feed, and other drought mitigation interventions. Overall, 3.3 million people across our country are affected, and we also need food to reach our schools to make sure that our learners are not disrupted by the ongoing drought situation. Ria muthia gitariria mitaratara bakubangania kenda kurua na kinyamara gikigia mpara nyuma ya gukujirwa na mbura enkai egitenere ya December. Therefore, we have reviewed the ongoing interventions. We have resolved to upscale the interventions. We have also resolved to diversify the food available so that we can take care of sensitive, special sections of society, including children, women, and the invalids. We are also making interventions for water tracking, for livestock, and for people, and we're going to request for that process also to be expedited. So I want to take this opportunity to assure the people of Kenya that the government views the current situation as a serious situation. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakethenji. Kirero arero turwa ntuko ya narua turi kuria maoni jaku ijari kwigururia mibango ya thirikari ya kurwa na mpara. Maoni jaku ijari kwigururia mibango ya thirikari ya kurwa na mpara. Etana mbere na kwaranira na boti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 kiri mitandao yetu yo kinyaniria ta Facebook amwe na kinya YouTube. Atetheria kuagirithia ugima maturene na chomba CHP kuma kauntini ya Embu ni baithurite batia mukirite mareja kwa mieri nena nande na Jacob Butengani batena kinya machine na kinya mathaga zange za gitumiko kinyaniria ngugeje yao bariuga egereri yao ria gukinyanira urungamiri bwa Rwangi Rwogima kana kinyanga bana Cecily Mbarire retethirite rekiringa iga Rita Mwaniki katumenyithie.
Marigitari a matura kana CHPs aria makinyete 1,600 akuma kaunti ya Embu ni marurunganite magiteta ni kurega kurivwa misara yao ya mieri 4 ni thirikari ya kaunti ya Embu. Arigitani aya aria maigite miro yao nthi nginyagia riria makarivwa mbia ino ciao marauga vari mieri 2 matari arive ya mwaka wa 2024 na iria makoretwe makithiururukwa ni atongoria a kaunti mageria kurumiriria. Tutiro umaba tutena mbeca tondu ithiini wa family. Hatutoki hapa mpaka pesa yetu tuwekewe. Kwina mbeca tutarivitwo cia November and December 2024 na tondu tukoragwo community health promoters 563 tweke ithabu riu riroka 7.8 million iria ciorire iria tutana ciona nginya muthito ni cia mwaka wa 2024 November and December. Wa uguo ni marauga ti arive mieri ingiri kuma December ya mwaka muthiru uguo igakinyia mieri 4 iria yonthe matari arive ambayo ni mieri 4 tutarivitwe ni county na mbia icio imwe uratuika ire bank kuma tariki 28 mpaka leo hata sai azinjachiriwa momo ena atongoria onge mauria kana kwi mundu te murive na ari mweri utiri utai murive lakini pesa yetu matiravugatiri na mbere South Sub County specifically kuri na mbeca tutarivitwe cia mieri iri arugirirwe istora ikinyagirwa tutura twetagua list guke correcta kwa maritwa na tutise kuri cia urire koguo no aturia thirikari iturumiririe mbeca cietu tondu tekwa turavoya ni haki yetu ni turutite wira. Marigitari aya wa uguo makoretwo na kavinda karito muno wirari uyu wao kuona matiri na indo iria ivatie cia wira wao undu uria umamenithitie na gikiro kinene maturari mao. Batondu macini icio ni itumagira thitima no wathie kundu macinani ugakora guti thitima koguo kumwe kuria kwina thitima ni tukuruta wira no ngurukometa nditumagira thitima kiria gitumagira thitima ni macini ya pressure na tiguothe gukoragwo na thitima koguo twina challenge ona community makona taguo turamandinai kivoto kiao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ni kuma kirugono ru ni tukuona kanya ga kunogoka ende tugicokera tukabumenyithia gitumi kagitene gaka kanjo ya mangabana yugite ititika seneti kairi ugeta kuraja. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyangia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Ungetaka kuwa
na kumbukumbu za kusisimua na umpendaye this Valentine. Karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Kisimani Eco Resort and Spa ni kitovu cha mapenzi na maskani ya kifahari. Jinyakulie nafasi hii na ofa ya kipekee iliyosheheni vyakula na mapochopocho yenye ladha tamu na chakula cha jioni kwenye mwangaza wa mishumaa. Kisimani Eco Resort and Spa ni mahali kila wakati imeandaliwa watu wawili, malazi ya kifahari na kumbukumbu za kudumu milele. Kwa maelezo zaidi piga simu 0742205295 au 0733570530 ama tutembelee tovuti yetu www.kisimaniresort.com. Inori tagainya ya ontuko gugu kuri kimwiri gugu chancha muroturone na kinyago kuthongomire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iria riri na inya, iria riri theru rigu kuongera inya na ririthondekirwo oaja tumiro. Kuma miundene yetu minuru ya miru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iria riri na inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwanyiro turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Nene. Nende kama nene. Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Kwa nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuonkane ona ndeze. Mbie mwende. Maro mwenye wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati chini muro iko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tare ya. Menyera na kuria nje yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium.
Tugicokera na nteto nkuruki kanjo ya mangabana ni kurukitie kurungika mangabana gukinya mbere ya kamiti ya seneti ya gutegera mantu ja mwingi niyo Spike Mwangantere jicho ijire chambe chikarenthe na gwitikaniria bobo ni kuthingatira kiria kanjo izi kuga ni kuthangikwa kwa mangabana na kinya gwitua mbecha ni kamiti izi bobo bwezite nyuma ya ngabana wa Tharaka Nithi gukirithana na kamiti izi kiumia kithiru. Kanjo ya mangabana gukurukira mukaririgite Ahmed Abdullahi yugite mangabana bateteka kamiti ya seneti ya gutegera mantu ja mwingi mwanka bakarenthe na kugwatanira. The council has resolved that governors will not appear before the Senate Public Accounts Committee until these concerns are addressed through a structured engagement between the leadership of the Senate and the Council of Governors. There are other senators who can serve with that committee and will not appear in that SIPI committee if and until when those senators and the leadership is changed. Akiongera kwina senator bagutumira bloggers kwa githianthoni mangabana kagita kareba betika. We even have bloggers covering Senate committees instead of the Senate official, communication team. Yeah, Senate is an august house. How do we allow bloggers to be the one covering what happens in there? And even before the governor steps out of that committee, we've seen intimidation of the auditors in that committee to incriminate specific governors, to incriminate governors. The auditor gets so intimidated that at times he even says things contrary to what is in the audit report. Nkurukine ugete kamiti izi ni kubeta magita za maingi na kwa ubo bagete kaga egita rimwa kiriboti ya mutari madhabu yaitwa. Governors are required to appear several times before this committee to discuss investment issues, including various funds in the counties. Governors have therefore resolved that they will only appear once before this committee of the Senate County Public Investment Committee once for every audit cycle. Because what's happening, we've been made to appear for this hospital, that hospital, this investment, that it's not going to be possible. Rwangirwa kurwa na mbogita na utumiri bwanda wachia kurebya ni runakada ni rugwatanirite na gwati mbaru bagi tumina kuthithia rugendo rwa maguru kumenyithia mwingi mwothuku na kinyamo gwati ja gwitonyithania na mbogita ni onde makarika jaja jonekete kuongereka muno gatigati ka mbeu mbithi. Muthuri Muriuki ni akuzirite rugendo ruru gatumenyithie nkuruki. Muthekaga narua Rwangirwa na kanda ama thirikari nene thirikari ya kaunti ya Meru ni bagwatanirite na kiote kingi ni kuthaba gitambia nkuma emantu ngege ndawa chembogita ira bakwendojurite muno aya ndene kaunti ya Meru. So as a Meru team, Meru County, we are asking people to prevent, stay away from starting to use alcohol and drugs. Tujiepushe na utumiaji wa miadarati na pombe na madawa za kulevya. Kitumizi madawa kama ni pombe ama bangi ama madawa zingine, your productivity goes down. Alafu magonjwa zinaanza kukuja. Your body becomes weak. Magonjwa zinaanza kukuja. So tunataka kuomba watu wetu, kama kuna watu unajua ambao wanauza hizo madawa karibu na wewe, tafadhali report to the administration before ianze kusumbua watoto wetu. Bakiuga nande andu baba ingi ne baremeri mandu ja ndawa chembogita untobura nande buburi kurwa nabu ne mtu onde. Kedrito kwenda go prevent. Number one, avoid. Ontubojairi, avoid early initiation. Early initiation mtu wonde otekinyetia miaka 25 owi mwana munyi utombo bwawe butakura na kwa untobina ndawa cha kurevya shi affecta brain yawe ngurokia mtu munene. Kwanza dato avoid otekeje go kinyamori jo addiction. Kwa hivyo mambo ni matatu. Ni lazima tujitolee na tuseme as a county and as this sub county kuwa kutakuwa na control ya vile pombe inauzwa.
kwa sababu tuko na watu ambao hawawezi jikontrol masaa yao ya kunywa. Na kila ikabata ni gutigira mtu no karigo rongi onora winabata akethwa gitetherua. Tushikane wote as a community ili tuone hii ni shida yetu, kwa sababu wakati mmoja wetu amekuwa affected atakosa kufanya ile kazi anastahili kufanya. Urankoria antu betu ba Miru Silemba na other premises that we have licensed sila utu license ite tafadhali mtu na athi ate mawatho yao kethra ye kuni njene ritiri igwa rugure thako mine mama nkatha ithano tafadhali ka hapo wachinjia nyana betu bainge muno ikakodoka mnono ntuka kunyanda awisa kulabia ukona nya progress ya school yete kwenda bano ntu akili sio rende isitho ketwe no ntu kwa interview Muthuri Muriuki Oro TV Mutiriro Kangangi. Mutongeria wa kiama kia Wiper Dr. Kalonzo Musyoka ni atumirite ati akethirwa ari ndebene kiri ithurano bia 2027. Kalonzo aritite ntumiri eje kagita karia gutirimene na Kenya kanisene ya Batmo muciene jwa Maryland nthigurune ya Amerika. Caleb Mutembei na athuranirite riboti iji. Mutongoria wa kiama kia Wiper uria wari munini wa rais Kalonzo Musyoka amwe na mubunge wa Kathiani Robert Mboi na senator wa Makueni County Dan Manzo ni bakinyete kanitha wa PCA Baltimore Tereja Maryland nthiguru ya USA na ni bagwatanirite na Kenya baria ni aturi ome nthiguru kwariria demokrasia na wendi wa nthiguru. We are working very hard. Kwa hivyo ukiona wazee kama Kibaka wamelala, wale ambao tumebaki tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha Kenya stands strong and an equal nation, well-led under the rule of law. Those are the things. Kalonzo ni augite ya Kenya ni bakwenyereka bonene kirutongoria wa rais William Ruto. The type of life I can see you here enjoying, I think in Baltimore, you certainly are better than the ones I left at home. Because the ones at home have a problem. Our people are suffering great poverty, injustice, and if that is not enough, they even being beaten by police for no reason. And when they want to go and worship their God, they are tear-gassed. Ni akuga Kenya ni nthiguru ya biama bibinge na ari mutongoria wa Azimio One Kenya Alliance ni akuga rwaria rwa rutere ruregani na thirikari ni ruthiete na mbere bubwega. ODM wamezungumza openly huko Busia wakasema they are not in UDA. And so they Azimio Umoja One Kenya. That is the argument inaendelea, very healthy argument. Kutusaidie kwa maombi ndio William Ruto amke aone the constitution says Kenya is a multi-party democracy. Ni akuria Kenya bare nthiguru jiaome kuthingatira kire gigwitana mbere nthiguru yao. I don't want to bring that tough politics before this congregation, but you are Kenyans. And we want to persuade you to remain focused on your home ground. Caleb Mutembei, Wero TV. Ayuthi kuma Nterechi ya Karioko ni batumite ntumwa kirembe umbithi bangi na kubaromba kweza amwe kenda kurikithia ngwataniro ya gutegagira mantu jareja bakoni ayuthi baba baritete miarieje kagita kareba gotirimene gochwa mutaratara jo kuigika ndiria mtu agwatwa ni ubatu. Martin Mugambi katutaririe. Ayuthi bambaritie Kariako wandia ganga bauritie nthuke mbithi barabange nthiguruni Kenya kugwatanira kenda kuthiria mathina mao mantu wantu bari bantu amwe na mari na uthu bantu agutindikanaga na mawa muntu ari wenka na nikitumi kuona ni tukona tukaomba ruta anto kuma gensobi na kubaleta amwe ndi anto badabege stareki jiao kebo, lakini kwa sababu ya upendo bora tuonanetie na tuonanie tumbe kukaneria nikitumio kona tweya na tunawetekia ati varetie mama gekomanoni kiao kianthuke mbithi ba Kariako kira bakuga kiumanetie na mathina mao marabonaga ntuo gwa ntuo maja kubagwatithania na koguthaino bagwatanite kenda gutethanagia na gikundi kiu nigigomba gutetheria wanarika untu wanarika ni bari batenge na batengetwo nuntu bwa gutwika bamwe batina uwezo wa gwikinyia tatuge mtu atina uwezo wa kwiyukirie wenka riu tuona twiji amwe tugwatana genjara tugaukagiria baria bendi bakaomba gwitia na kenda tinde tumba kwitha twiganene tukiruraga uniformity maishani twiwana Gen Z welfare.
muthia baugite ikundi bibitiga gutethania bigatetheria nthuke mbithi baba gwikuria utigana na ndawa cia gutogonia na nkinya kubathondekera muturire tukiorganize gogu tukitirimana gogu nsobi tukamithiria nturi yetu tukamba kuruta mona baria bakunywa bangi tukaboneria wega wa kwenda twi yamwe kisekta jia kidomo kisekta jia ndinaye mtu akugwata kimuyudu ntukuba ko ni stress na ntorani gwetu kuba gwesuria tukwenda kumeria ne kwekumira tumba kuba encourage kimantu mamega na twagwata netakali komo community tukomba ku move on tayang keri potrande chaweru kuma gichigo mbunge kya Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ngetana meno kumenyithia nteto Rais Ruto ne augite Kenya ni kugwata mbaru kuongerwa gwa kigina kiri African Union na kurikithia kwa koti ya guchwa Kyoto gitarone kia Afrika neo African Court of Justice amwe na kinya mirandi ingi aritete miareje kagita karia gotirimene na mabarothi na kinya mabisa bange banka the chegoro kiri muchemano jwa mwanya garune ya Rais mushine munene jwa Nairobi. Republic of Kenya, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya. Africa's continued exclusion, despite bearing significant share of Security Council's agenda and peacekeeping responsibilities, undermines the legitimacy and effectiveness of the United Nations. Comprehensive reform, including permanent African representation, is essential to the institution's relevance in the 21st century. Kenya currently serves as the chair of the East African Community and will chair the Common Markets for Eastern and Southern Africa Authority later this year. These responsibilities align with Kenya's long-term standing view that enhanced regional cooperation remains central to Africa's economic transformation and sustainable development in general. Number one, to do more on funding the African Union. We have developed alternative mechanisms of trying to make sure that we fund the African Union 100% by ourselves, so that whatever partnership exists will be additional to what we are doing as leaders and as countries in this continent. Turi kuria maoni jaku ijareko iguru ria mibango ya thirikari kurwana mpara maoni jaku ijareko iguru ria mibango ya thirikari ya kurwana mpara eta nambere na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kethro nkithoma maoni jaku mwanya mwanya amwe na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria Facebook na kinya YouTube endikagitene gaka katonekanya gakunogoka ugeta kuraja tugicokera tugakumenyithia ugebwa arimi bamakandamia kumantere kia kitheo. Lisha Milk ni rionka iria rina inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody.
kugwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi butingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harua tukuthongomia na magurija te kuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na cio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Coming to you in 5, 4, 3, 2, 1. Roll camera. Up sound. Stand by. Action. Would you like to train as a film and TV producer? Then join our experienced team of trainers in television and film production at DMBTI Meru and turn your passion into a profession. We are located on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase! Iko on! Kila game inamata! Reconnect now. Dial *423#. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Wendiana uguri, ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Aremi bankandi kuma Kitheo ni baritete maoni jao gukonia waki bwa factory ya Nkandi iria iremete gwa kagita kamiaka nkabo baugite factory je ikeza gutegerwa na ritho ria ithaga yomba gutwika ya kiguni bonene kirebo na njira ya kuongera baita mono kirima ketha jao kukurukira value addition. John Thiga ari na ripoti nkuruki. John Paul Gitonga numwe wa arimi bari weta bankandi kumante cha Kitheo gicubunga tigane West na rombete mutongeria wa Nduru Dr. William Samuel Ruto wa mona rongiro urimi utigiri bakuraithiria mantu megeine na Nkandi no ntu mwankira gumantu maingi mangaratanite mono kirurimi bwa Nkandi akiro mantu magwakiro factory ntere inu kenda murimi akona kanyamo akubwere bagarutha value addition. President, please, special request, bring us the machinery. We do value addition, we create employment, and the country will get foreign exchange. And don't fix the prices. I also request the Minister for Agriculture, Mr. Kawe, and good manager, respect you so much, not to fix prices, to go and get us market. Toromba Drikari to Tevia, Nambecha, O Capital. To Algeria Mondelo, ya KTD, brother Kia, Moremi Yankadania, Akarwa some money. For example, Aikia, Mucho Mweri, Akarwa Becha Flani. For example, get no chiringi 50 shillings. I had a rachiendwa, but I'm my near one bonus. I got a becha ingi, Iboto Korombo, that kind of a model of management. And also,
gukombikana ikethe twethere not through cooperative, it's through a company you can buy shares, because there's a lot of interference through cooperative ministry. Tarombo factory eto twethe we are shareholders, we manage it professionally without interference from the ministry of cooperatives unnecessarily. A lot of bureaucracy, which doesn't make sense. But we want to organize that model of KTD. And that's the way, that's the road to Singapore. Mr. President, William Ruto, daktari, tafadhali, tunajua njeo, unajua tizoacha nyuma, tuletee machini hapa, kivyo, tuletee, they are very cheap. Alafu tuende pamoja uzitwaje kojea, we go together to Singapore. Na kagitani wa kwita ngona nitie kuria kwanirwa gwake kumania na rongi rwa famu na rongi thirikari kaunti ya Meru rorimi kumania na kira kuwi baremetwo ikuthiurukira murimi wa ngandi kenda kona gintu ikubwe kiumba kumutethia turoni muchetho munene nontore twathithirie public participation parliament change sheria to amend the Crops Act cap I think 43 to allow exportation of raw macadamia nuts. Gadania cheti kario bora murimi aguruta mundene. Kenda muchaina aitegerwa nero muchaina atoraira o miaka 5 that to 230 shillings. My friend, my MP, who is the chairman of agriculture, Dr. Mutunga, please, whatever is happening, you guys something's wrong. Something is wrong. Boreke, Parliament, I'm requesting. This is song of 2 terms. We don't want 2 terms. We want $2 plus. Then, Toyake Kiura, next year, we'll talk about it. It's too early. But we to Nampara, as farmers, it's total nonsense. There's a lot of politicking. When the people are dying in this country, Nampara, antubo kuimpara no kanto kwitu tam anto $2. Hii ripoti na ndocha weru kumanteri cha kitheo gicho bunge atigane West mbeta wa John Thega.